Tuko lia Alhamisi mwancho muligirira karibu sana seke ungachi nsaisano nevere chabonu mugaso irietariane Matilda Obaigwa veni nyaboke kora sensemo yebimanyerere karanso keto nyaro sanga senchira ere ya bene na mange agendeta wateka kubwa mono aiga aserugongoro kusi county ya Nyamira Naboigo county ya Kisii nechi county chinde chionsi ime yense ya Kenya karibu sana nanekera to cha keke ongachi nsa isano nevere chabonu mugaso kora ase county ya Nyamira Bayanyimbo kora segitaseni Nyamira niko bono bachakire obotuki kubwatekana nege kora ase abasai batatu kose emebere ya basacha batatu yanyara gutoka kebuturanire ase bunge ya West Mugirango rituko ryarero chinsa cha Mambya abamenyi bechinsemo cha Bundo ase bunge yo niko batebire niko baboka na kuichandra gusokonyora egekore kyo ichana kigima engana batebire buna abakagirwa abo niko bare abo bibi naboigo ebikorwa biyo boibi nigo byabere bikomentekana naboigo ukobora koborendi ase chinsemo echo chingaki babori buna abasaye banyare kuherenda naboigo kwetanga kurase ebikorwa bire ebyobosaria Jina mimi ni Philip Mongari Nyamoko. Mimi ni chief wa Nyamatuta Church Location. Kwenye hiki kitendo kimetendeka. Asubuhi nikiamuka nimepata habari kwamba kuna vijana watatu wamepatikana katika eneo la Bundo ambaye ni village yangu kwamba wamekatakatwa. Nilianza safari mara moja ndio nikafika hapo. Na kweli nimeona kwamba kitendo kimetendeka, vijana wetu wamekatakatwa. Ngoro kuteresa kerubo kenyero ni kia Bundo ego twabokire rituko rya rero rya Mambya twaigwa abantu bagukura twasoka torore yange saa 12 twaminyoka twacha twanyora n'abantu basibiranirie ngori batatu bakwete babera abakwete lakini oyo monko na gukwana ari ngagatabaga kinkonye subere ngori na akure orangeria abaibori baya abana bamwabo babura ochotaga na abugo ochokunere Ikongo tebi abana bamurabalensa gaki asogwanja koino oboibi nobobe jengo kujeremia ucharo memba nje no mundu town sipo kurworobo naiga ainga abana bakwete kibundo nyoro kya Bundo aigese kanisa ya Joirande ebaruzi kurwasi baruzi kunyamira mahate waje boite ruga bali bakoiba dia abana bati oboibi kabati oboibi banyana no gasi ya mjengo na bo muntu ko bagasi ya mjengo bakora iko banyogira sikya ujiro singisano baragirira dia bakoya koiba batunyari aye to akumiria mwana abere yoro yita oibu abugire nka mono ayo bono to na ndiro okumia no bono mojo korona na yo mondo jenero yo mo saba ndabakira iga to atwali oibu abone kenyoro ga iga weta bato chani kone kyo simi otare para e bako to bwata bato ita nento baka to agotire ndubu atinguru abamura baka to minja sana endo to aibebe binyoro kyombika kuibwa chingoko ebinte binge kejoreke igobo no tubwata okumwe kenyogine iyo nto sabana nyasaye abaskari abatuleti baito tubwate tokolo boibo bole Nyamiraga wabero bonge mono ni kama vijana tuliwaambia tu wasijihusishe katika vitendo vya wizi wafanye kazi yao pata pesa kwa nchi Mwaziri wechiseme Mosque Julius Ogamba nigo aborire mu gusigo kwana neryo gerimo kubwa mono asie ogusigita magendero na chisemi kaukona kurwa asigitikia guse stadium ritukoregoro nigo Ogamba anyarire kwene kyabuna nigo siasa yoko bagana abakenya yabirige koleta umuchando ime yense yo yabirige koirera amagendero kuratera ase chinsemo nechinga kichiga aboribuna umugusi anyare gukwana neryo gerimo na kubwa mono kogendera gusira serikali ilio konyora amagendero amaikirano. Nataka kushukuru sana bwana gavana kwa sababu leo umeonyesha kwamba ile siasa inatakana kupigwa Kenya hii ni siasa ya maendeleo. Na siasa ya maendeleo ni siasa kila mwananchi anataka. Na mtu akifanya maendeleo apewe nafasi amalize ule mkati wake na apewe hata mwingine. Kwa sababu ya maendeleo
wananchi wa Kisii County. Bwana Simba, mtampea tamu yake ya pili ili amalize kazi yake vizuri kuleta maendeleo Kisii. Hebu nionyeshe ni wangapi mtapea yeye nafasi amalize vizuri. Wale watu ambao wanapiga siasa ile ya national politics, wanatafuta viti lakini kwa siasa ya misingi ya kikabila. Watu wetu, wacha niwaelezee hivi. Bwana Mkisii peke yake ndiye anapatikana kila mahali ya nchi hii. Na kwa sababu hiyo sisi tunataka siasa ya maendeleo na siasa ya amani. Kwa sababu gani? In 2007, the people who suffered most in this country are the people from Kisii because of politics of tribalism. Some of them have not even been able to go back to their lands that they left behind. We shall therefore not allow anybody running for national office to run on our blood, to run on the basis of political division, to run on the politics of hatred, to run on the basis of tribalism. Kwa nataka kuambia yule ambaye anakuja huku mpaka anasema hata watoto wetu wasiende kusomea shule zingine, akome. We will protect you. Tutaprotect watu wetu, na we will ensure that we will not allow our people kupelekwa kwa shimo. Kero murai wense Mosque William Ruto agenderetene taro yaye asorogongorwa Western Kenya nigobono ritukuri rero aenekirio ukwagacho kwereli ase kigali cy'umurero kiranyare ko bacigweta korwa ase cinsemo cha Naivasha wetera ase ci county au gose cinsemo au hegati yabo county ya Nyamira hocha county ya Kisumu naboigo nyare gukorera cinsemo kiria cha Malaba gose ase Orubebe ense ya Kenya naboigo enseri ya Buganda nigatabire kwetera ase ererie yo nigo bonchoreria buranyare ko bogokina naboigo abonchoreria buna bono bali bakoro bolemi nigo baranyare ukonyeka ikyagera busombi mbororobe ase cinsemo echo. A railway that terminates at Narok is by definition incomplete. This is because it does not reach the major production zones of Western Kenya. It does not connect with the lake transport ecosystem in Kisumu, and it does not capture the full volume of outbound freight that sustain modern rail economy in the East African region. At the same time, demand for efficient transport is rising rapidly. Transport cargo from the port of Mombasa reached 7.37 million tons in just 6 months of 2025, with nearly 70% of that cargo destined for Uganda. Yet today, cargo still takes up to 80 hours from Mombasa to Malaba and over 100 hours to Kampala. A slow transport corridor, ladies and gentlemen, inevitably loses business and weakens our competitiveness as a nation. It is this gap that makes the 262.3 kilometer Narok-Kisumu section, phase 2B of our SGR network, not just an extension, but a strategic economic intervention. This stretch of the railway line will connect our industrial corridor in Nairobi to the agricultural heartland of Narok, Bomet, Nyamira, Kericho, and Busia counties, and ultimately the commercial gateway of Kisumu County. Na umurai bwa barabange ime ye bunge nene nande umubunge okikuyu Mosque Kimani Ichung'wa nigobono anyare kumwegerera murai wense Mosque William Ruto ase chinkwana chae anamuno gochase ensemo yokwamereria eserikali echo abakenya bange barorakanire gotebuna tichibwati amasikani kagukona litukolia lero nigo atebire nonyine nsemo eyo yokwamereria serikali baraya bange nigo nabarabo babiri bagukona chinkwana chimbe gochase umurai bwense echo chitaraba chikoligereriwa. Najua Jumapili itakuja
na sisi wote wa Kristo tutaenda makanisani, na najua hata viongozi wetu wa dini wataingia kwa hii utaratibu ya kutusomea, lakini haiwezi kuwa Mheshimiwa Rais, wakati unaongea ndio wengine wanaamka, lakini wakati wewe unatukanwa hawaoni makosa wewe ukitukanwa, na wewe ndiye kiongozi wetu wa taifa. Heshima ni njia mbili, uniheshimu ni kuheshimu wewe, lakini huwezi sema sababu naona wengi wameingia kwa utaratibu ya kukosoa, sababu umeambia watu ukweli. Wewe umeitwa mwizi, umeitwa majina, hakuna jina, hakuna matusi hujaitwa. Sijaona civil society wakisimama kukemea wale ambao wanakosea heshima ofisi ya rais. Hata kama humheshimu William Ruto, heshimu ofisi ya rais. Lakini sasa naona civil society wameamka, najua watu wa kanisa wataamka, na wengine wengi wataamka. I want to say, if we are to respect each other as leaders, it must be a two-way traffic. Na najua Mheshimiwa Rais, wewe ukiongea wanasikiza. Sasa tunataka tuwaambie, wewe hautawaongelesha, sisi ndio tutawaambia. Wale ambao wamekula mali ya umma wataitwa kwa majina na ile mali wamekula. Nasikia wengine wakisema na egati ya barai ba ODM kurase kiombe kia Linda Mwananchi nigo besokirie na kugikiria chinkwana chemurai wense echibono anyara okubwatoka amatukabere anyare kwera naboigo nonye lituko oliegoro gochase bali bare ababwatani bensemo yokwamereria eserikali bakurawo no mugavana bwe county ya Siaya Muske James Orengo naboigo umubunge bwe Embakasi Muske Babu Owino Embakasi East Umuske Babu Owino nigo bono obatebire umurai wense nigo aeteririe ase okurama abarai osio bwa Kenya. Constitution on leadership and integrity requires that state officers, which include the president, must conduct themselves in a manner that brings honor to the nation and dignity to the office that state officer occupies. The President of the Republic of Kenya to behave in a way that he behaved yesterday. The moment you get annoyed as a president, what decisions will you make? Si anatukana watu matusi mbaya mbaya. We William, wache hiyo mambo bwana. We ni president. We have to tell you. I want to remind President William Ruto that his utterances actually border on misconduct, which is a ground for impeachment of the President of Kenya. We want a president that will unite this country, a president that respects the Constitution. He is unfit to be in office now. And if here the Constitution means for his removal, the job should be done now, not in 2027. What example are they trying to show those who are coming after them? Must leadership just be full of goonism, violence, insults? As young leaders, we want to condemn the conduct and becoming of the leaders, especially at the presidency level. Wancho murigerea sengane yono to korere kionga chinsa isano na ivere chabono mugaso korende to basa uska kendera kurigereria ATV ya Getembe chinga ki chionsi na umurubiri ogoso asembio o vibes on vibes orare to sore nere wiza crown na voigo DJ Creeper to basa uska kendera ko ose yoga nyerere asinchira ere eyabene Matilda Obaigwa na kurase bimanyererio nere Ven Nyaboke Elvis Manyara koro ase studio ya kabire twara uburigererio bya nabo igo mugasomya.